Menteri ke Sarkar Jela uba Deiru UMLA ke Seng BJP uba Elekshon menta ke Sngewbha pau baka jingtemu ke Sarkar India hapo ke jingalam Narendra Modi ban wanra ada ka an ban pelong election ben tang sisian pelong habaro ke waikari syakiyeng darbar parlimen badru syakiyeng darbar thau an ki jela ba pher kalong kasian jam ka babiang namar kani ka pelaj ke jing pelut kesan ya kisa bat ya kapor na ka benta ka election. Habakran syakilat patai kubor wa hek ulaong baka jing pelong election kabaya pher na kawai ka jela sya kawai pat kalong kamau jenthen na kabenta ka roi kapar namar bun sien ki kam Pynroi hab ban Sahngeh no shwa namar ka jing trai kam ka model code of conduct badha ka baki nong ya lam ru kemyo pelet jing mutshu ban trai pura ya ka kam namar ka jingwan ka election. Laban kedau ban nakaliang ka Sarkar Pdiang kala thong ye komiti bakar pang balak li dau presiden barem kari uramnat koven ban ajung mud Halor ka one nation one election. Dapat kajing terwa ke BJP ban one ra ya kena kama election one nation one election. Kalau ra kita kalau ngabab haplat lagi lah. Kalau kamu kalau muntah haga system inon lai South League election, inon ki state election berpair ke MLA election. Idon ke MP election, idon ke panchayat election, idon ke MDC election. Man ke election lada pipet tang ya ka model code of conduct. Kawai ke state model code of conduct la block development. Next election kawai pada ke state la block model code of conduct la block development. But pet ru ya ka jing lut accept. Ka pisah ka basu along basu pelut hagapor yang ke conduct election. Ke security baru lagi infrastruktur lahap cuman kapor yang kini nong yalam barkai lah sulut tang kapor election. Kada kalong one election one nation tinggal ada lupa ke nation India jongi kada ada lupa ke one nation. Ke one election ini kada ga oi pi kada babha ban penduna ya ke jinglut jing sap joka. Ke tu jinglut jing sap ke pelong man ke election lah pan kam nam tak development jong ke India jong.